Pasukan batiknya mana? Jambu alas, Pak. Oh, nggih. Nyuwun jambu alas. Nggih, monggo. Nika bapak Ada, kula, Pak. Bapak Jumar, nggih. Nyuwun jambu alas, Mas. Ayo. Sekilo 100.000 ya, Pak. Korting 50%. Loh, tambahi Mas Sugiono iki 50.000 jare. Nggih, monggo. Sembah nuwun iki Bapak sinten? Bapak Jumar menika bapak kula. Oh, nggih. Tadi ada yang request ban pecah juga ono tadi ya. Apa ban bledes. Ayo tambal ban apa-apa mau senenge. Oke, nanti diatur ke. Kagem pasukan batiknya. Nah ya, nanti kalau udah ada waktu senggang, monggo silakan menuju ke pepanggungan. Nanti ibu-ibunya kalau mau nyanyi juga boleh ya, Bu ya. Siap. Ini Jangan jago nyanyi, jago nyawer pokoknya. Yes. Oh gitu, Om. Juragan Pelni gitu loh. Idi. Nah. Jan tenan Om Yamto ki. Jan sip tenan. Luar biasa pokoknya. Yang kayak tak ajarin kemarin itu loh Mas, masa lupa. Lah yo. Wah. Ibu, ada yang mau joget? Monggo. Monggo Bapak. Mbak Tutin, joget ayo joget. Kelingan manis SMP, terus kelingan ramah kemuyut, tresno lan kasih sayange, karep atiku pengen dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku nduk kebatut tresno. Nelongso rasa hati, yen aku ngakon melu duwe. Kulite ijo sing dikacah wong duwe bojo. Kula ada semut durung rada aja direbut. Sumpah ning batin ben kula bijani kawin. Tegote ati ora nurut ati. Sumpah wis janji arep sehidup semati.
jambu ala sampun